Priča oko moguće srpske nabavke borbenih aviona Rafale se ne stišava, sve više se o tome govori, a i susret predsjednika kompanije Dassault sa ambasadorkom Srbije u Francuskoj dodatno intrigira celu priču. Svi se rukovode narodnom gde ima dima, ima i vatre. Žišku je pustio u etar predsjednik Srbije koji je u nedelju 31. marta posjetio vojni aerodrom Batajnica i prisustvovao prikazu delovanja dežurne pare lovaca MiG-29. Tada je predsjednik najavio da Srbija nije odustala od aviona Rafale i da će o tome pričati s predsjednikom Francuske tokom posete Francuskoj. Istina, predsjednik se osvrnuo i da je Srbiji potreban novi višenamenski avion u većem broju koji je i lovac i jurišnik, odnosno bombarder. Tu je ostavljeno prostora i za drugi tip aviona, a povela se i priča o kineskom borbenom avionu koji može da nosi rakete i sa istoka i sa zapada, odnosno da izbor vrši zemlja kupac. Takođe, srpska vazduhoplovna delegacija posjetila je Dubaj i tamošnju vazduhoplovnu manifestaciju gde su imali prilike da vide i kineske borbene avione J-10CE i J-F-17 Thunder Block 3 koji se nalaze u sastavu pakistanskog ratnog vazduhoplovstva. Ubrzo posle toga Azerbejdžan je postao prvi inostrani kupac verzije J-F-17 Thunder Block 3 koji će zameniti lovac MiG-29. Irak se takođe interesuje za ovaj tip aviona, stariju verziju posle Pakistana o naoružanju ima i Nigerija, 3 komada J-F-17 u verziji Blok 2, od ukupno 10 koliko je nabavljeno, i Mijanmar koja ima 16 J-F-17 u verziji Blok 2. Rafale je svakako zanimljiva priča da je od totalnog autsajdera koji neće naći kupca nigde van Francuske postao apsolutni hit među borbenim avionima. Prvi inostrani kupac je bila Indija, zatim Egipat, a onda su krenule i ostale zemlje. Korisnici su se nizali Grčka, Hrvatska, Katar, a od budućih Indonezija i Ujedinjeni Arapski Emirati koji su poslednji kupac i to verzije F4, a cifra od 60 letelica u verziji F3R narasla je na čak 80 letelica u verziji Rafale F4, sa čime su Ujedinjeni Arapski Emirati postali prva zemlja van Francuske korisnik ovog aviona. Za ovaj tip zainteresovana i Srbija, s tim ako bi se realizovao ovaj posao, Srbija bi dobila supermoderne letelice koje su bolje od grčkih i hrvatskih Rafala. Jedna od mana je što bi morali na isporuku letelica da čekamo sve do 2040. a poslednji operativni lovci MiG-29 izašli bi iz operativne upotrebe 2035. godine. Jedna od mogućih prelaznih rešenja bilo bi i da Srbija nabavi polovne francuske F3 koje bi zamenjivali novi u verziji F4 koje francusko RV ima samo jedan primerak. Što se tiče Ujedinjenih Arapskih Emirata, ova zemlja će biti korisnik kinesko-školsko-borbenih aviona L-15 koje proizvodi kompanija CATIC ili China National Aerotechnology Import and Export Corporations. Prvi inostrani kupac je bila Zambija koja je nabavila 6 letelica. U pitanju su prva dva aviona oznake L-15B i vazduhoplovstvo Ujedinjenih Arapskih Emirata koristit će ih za početnu obuku pilota borbene avijacije. Ujedinjeni Arapski Emirati su tako postali prva bliskoistočna zemlja koja ima u svom naoružanju kineske školsko-borbene avione. U projektovanju ovog aviona učestvovali su stručnjaci opitno-konstruktorskog biroa Jakovljev koji su proizveli ruski školsko-borbeni avion Jak-130, kome je kineska verzija L-15 slična. L-15 u svojim katalozima kineski proizvođač CATIC navodi kao novu generaciju lakog školsko-borbenog aviona namenjenog za obuku pilota na letelicama 4. i 5. generacije za borbe u vazduhu, napade na zemaljske ciljeve i vazdušnu podršku. Zvanična kineska oznaka letelice je JL-10.
Ono što je interesantno jeste da će piloti vazduhoplovstva Emirata pre nego što sednu u dvosednu verziju Rafala proći obuku iz letenja na ovakvim avionima. Pošto je i Srbija zemlja koja će morati misliti u budućnosti na novi avion koji će zameniti Super Galeb G4, svakako jedan od logičnih izbora mogao bi da bude isto kineski L-15. Da li je predsjednik Srbije možda mislio baš na ovaj avion koji ima mogućnost nošenja ubojnih sredstava istoka i zapada nije poznato i možemo za sad da nagađamo ili je mislio na JF-17 Thunderblock 3, J-10 ili neki treći tip letelice ostaje da se vidi u budućnosti. Svakako, u narednih 5 godina bit će nekih pomaka, a možda i ranije. Možda Srbija bude ta koja će krenuti modelom Ujedinjenih Arapskih Emirata pa da ima lovce presretače Rafale u verziji F4 i kineske L-15 za obuku i za jurišne zadatke je veoma realan i moguć scenarij u ovakvim uslovima kakvi sada vladaju u svetu i gde Kinezi postaju ozbiljan igrač što se tiče avijacije. Ukratko o Rafalu. Razvoj borbenog aviona tipa Rafale započeo je 1983. godine, prvi prototip je poleteo 1986. Razvijen je u 3 verzije, C i B za ratno vazduhoplovstvo i M za mornaricu, za upotrebu sa nosača aviona. Rafal C koji je dobila Hrvatska je jednosed, višenamenski borbeni avion koji je, kako proizvođač Dassault navodi, upotrebljava podjednako i u vazduhu i za napad na kopnene ciljeve. Može se koristiti i u izviđačkim misijama, osim uspešnih ova letelica ima i neke negativne strane o kojima se malo govori. Najveća je prenapregnutost pilota i tehničkog osoblja. Sa prosječnim godišnjim naletom od 180 do 200 časova godišnje teško postižu završetak obučenosti za široku paletu borbenih zadataka. Za obuku pilota koristi se Rafale B koji je identičan kao i verzija C, od elektronike do sistema naoružanja, pa se i on može koristiti u borbenim zadacima. Verzija Rafale C u operativnu upotrebu uvedena je juna 2006. godine. Masa praznog Rafale C je 9500 kg, a verzija B 9770 kg. Sve verzije imaju borbenu nosivost do 9,5 tona, što u verziji C znači na 9,5 tona praznog dođe do još 9,5 tona naoružanja. Za nošenje goriva i naoružanja Rafale ima 14 potkrilnih i podtrupnih nosača, nosi 6 vođenih raketa vazduh-vazduh mica i 3 dodatna rezervoara za gorivo. U takvoj konfiguraciji može da ostane u vazduhu 3 sata i 15 minuta i da patrolira zonom udaljenom od aerodroma 278 km. Čitav vek upotrebe aviona tipa Rafale iznosi 25 do 30 godina. Zahvaljujući prednostima savremene tehnologije, broj stručnjaka je smanjen na održavanju aviona, ali se zahteva njihova visoka specijalizacija. Najvažniji deo aviona Rafale jeste radar Thales RBE-2. Radi se o PESA radaru koji ima nepokretnu antenu i elektronsko skeniranje. Radar može da prati istovremeno 40 ciljeva u vazduhu i napada 8. Procenjeni domet je 180 km i može veoma brzo da menja modove rada i otkriva ciljeve osim u vazduhu i na kopnu i na moru. Postoji i verzija AESA radara, naime RBE-2 u verziji AESA u sprezi sa autopilotom omogućava automatsko praćenje konfiguracije terena na maloj visini uz pomoć GPS baze podataka i digitalne 3D mape bez demaskirajućeg uključenja radara. Dopuna radaru je i uređaj za IC pasivnu detekciju i praćenje ciljeva. Letelice su opremljene i sistemom spektra namenjen elektronskom ratovanju i ometanju više ciljeva. Rafale u verziji F4 razvijen je 2019. godine. U pitanju je nadogradnja radara i senzora koji olakšavaju otkrivanje ciljeva male radarske uočljivosti i takozvani stealth na velikim daljinama, kao i veći broj informacija koji se prikazuju na viziru pilotske kacige. Letelica ima i bolju komunikacionu opremu, što je veoma važno u uslovima mrežno-centričnog rata. Prva ispitivanja ove letelice obavljena su 2021. godine, a prvi avion isporučen je RV Francuske 2023. godine.
L-15, kineski Jakt 130. Za svoj avion Kinezi navode da je L-15 višenamenska platforma koja se odlikuje visokim performansama, pouzdanošću i ekonomičnošću. Za obuku je sposoban da ostvari naprednu obuku za lovce 4. i 5. generacije, kao i da preduzme prateću obuku u operativnim eskadrilama podržano od postojećeg sistema obuke, planiranja misije u vazduhu i na zemlji. Letelica ima mogućnost dopunjavanja goriva u vazduhu. U borbenim misijama L-15 je sposoban da izvodi taktičke misije kao što su vazdušna borba, vazdušni napadi, vazdušno izviđanje, KRA, ELINT, CAS i FAC misije. Za pogon L-15 koristi ukrajinski turboventilatorski motor Ivčenko Progress AI-222K sa dopunskim sagorevanjem. Zapravo u pitanju je najverovatnije kineska kopija koja nosi oznaku BC-17. Letelica ima naprednu aerodinamiku, mlazni motori imaju ugrađen FADEC koji je skraćenica Full Authority Digital Engine Control, odnosno kompjuterski upravljan sistem paljenja i kontrole motora aviona koji se koristi u savremenim komercijalnim i vojnim avionima za kontrolu svih aspekata performansi motora, digitalnih umesto tehničkih ili analognih elektronskih kontrola. Za ovaj avion se kaže da ima superiorne performanse poput lovačkog aviona. L-15 posjeduje snažan radar i druge senzore na letelici sa fuzijom podataka s potpuno digitalnim staklenim kokpitom što omogućava svijest o situaciji i operativnoj sposobnosti. Taktičko-tehnički podaci aviona L-15, dimenzije, dužina 12,7 metara, širina 9,48 metara, visina 4,17 metara. Težina, normalna pri poletanju 7745 kg, maksimalna težina pri poletanju 10.700 kg, maksimalna brzina 1000 km na čas, koristi PESA radar. Od naoružanja, kontejnerski top koji se veša ispod krila kalibra 23 mm, podvesni kontejner sa mitraljezom kalibra 12,7 mm, sačasti lanser nevođenih raketnih zrna kalibra 90 i 57 mm, gravitacione aviobombe od 250 i 500 kg, laserski vođene aviobombe 250 i 500 kg, rakete vazduh-vazduh kratkog i dugog dometa, TV aviobombe, protivradarske rakete. Korisnici: kineska mornarica 12 komada, Zambija 6, Ujedinjeni Arapski Emirati 12 komada, od čega su samo 2 komada isporučena.